Kodlayımız da var. Şolay devam et. Motor etip yılın tıkırları gazırlanırız. Hayırlı gün. Hürmetli Engin Akış, hürmetli Kengeş Kadakatlanışı bilgiçler, kollegalar. 9 ay işçenlikle netice yazıp düşmek olup bilen şimdi ötken şimbede birilmegen düşmek olup bir biterge nişiklik orun çıkargan anlatıp biterge gösterseniz bizim de en birinci 100 hektar avuk bucalı jillerine ikmek biremliginde yetiştirүүnü karadık. Slaytını açıp bulamı. Anda bizning 100 hektar avuk bucalı jillerine ikmek biremliginde birinci orunga çıkan agrofirma şişme hocalığı, ikinci orunda Naratlı hocalığı, üçüncü orunda şişme hocalığı, dördüncü orunda Toshkent hocalığı. Sayısını koyuyoruz zaten. Şu dürüst. Dürüst var şu. Bizden teki şimdi kullanyan kısımda anlaşılmaşanla gelip çıkan şu an günden taraftan zararını verilen ediyoruz. Şuna göre bu 9 aylık neticelerini etip bir tavşılar ediyoruz. Tegayı. 5. orunda Nurbayan hocalığı, 6'da Enek hocalığı bulunuştu. Nurbayan da bizden en alaktayı şuna mi? Agrofirma Aklanış hocalığı 7. orunda, 8. orunda Nigiz hocalığı, 9. orunda Tamır hocalığı, Başak hojalığında, İkamat hojalığı 11'de, Nur hojalığı 12. orunda, Tam hojalığı 13. orunda, Algaq hojalığı 14'te, Salt hojalığı 15'te, hem Şiyalik hojalığı 16. orunda. İkmek pişirişleri bizim azık biremliklerde, sütünü tozu biremlikle pişirdik, kuzu'nun kayasını bilen itini tozu biremlikle pişirip orun çıkardı. Aldağısı. Ak şekerimi 1 hektar hojalık yerine karata orun çıkarıldı. Kalgan hojalıklar slaytda özünüzün orunlarını hem sonlarınızı karaya alasız. Alдағы slaytda biz mögüzlü üretirlik başlarının dinamikasını aldık. Yıl başında kiminin hukmu var idi. 1. oktyabrga hukmu mal başlanı prosentta neçe başka artkan hem şular bilen orunlar çıkardı. 1. orunda mal sanları bilen bizim Nigiz hojalığı, 2. orunda bizim Enek hojalığı, 3. orunda bizim Başak hojalığı, 4. orunda agrofirma Aklanış, 5. orunda agrofirma Şişme, 6. orunda Tam hojalığı, 7. orunda Şişme hojalığı, 8. orunda İkamat hojalığı, 9. orunda Nur hojalığı, 10. orunda Naratlı, 11'de Alga, 12'de Tamır, 13'te Toshkent, 14'te Nurbayan, 15'te bizim Saf hojalığı. Endi Saf'ını eskerdip bidire gerek anın malı dirligi qaytdı. Bu alda oydağına kire endi 9 ayga kirip gidelmedi. Hem endi soңғы orunda bizim Şiyalik hojalığı. Şularga qarab orun çıkarıldı. Hem endi soңғысы bizning alдағы tablitse hizmet hakkı. Barlığı bizning 1900 urtaşa 1908 kişi hizmet koydu. Alarga 463 milyondan artık hizmet akçalata hizmet hakkı tülendi. Hem endi urtaşa bizning rayon boyunca 23.619 so'm bolup turabı. 1. orunda bizning hizmet hakkı boyunca Şişme hojalığı 1. orunga indi. 2. orunda Enek hojalığı, 3. orunda Naratlı hojalığı, 4. orunda agrofirma Şişme hojalığı, 5. orunda Nigiz, 6. orunda agrofirma Aklanış, 7'de Tam hojalığı, 8'de Nurbayan, 9'da Başak, 10'da Nur, 11'de Toshkent, 12'de Tamır, 13'te Alga, 14'te Saf, 15'te İkamat hem 16. orunda Şiyalik hojalıkları orunlar aldılar. Şulardan çıkıp barlık umumi netice yasaldı. 1. orun bizning Enek hojalığı çıktı, 2. orun agrofirma Şişme hojalığı çıktı, hem 3. orunda Şişme hojalığı çıktı. Bu hojalıklarga Şişme kubok bilen buleklerge diplomlar topşuruldu. Barlık kirim bizning 1. noyabrga 2 milyar 896 milyon 12 so'm tashkil etdi. Şunun içinde endi bizning subsidiyalar 238 milyondan ortiq bitdi. Hem endi boshqa türkürümler %33 milyondan ortiqroq hisoblandı. 1. noyabrga hojalıklar boyunca produksiya satudan hem hizmet ko'rsatuvdan akça kirimini ko'rsalsak, o bizning
2 milyard 524 milyondan artıqraq oldu. Bu uzgan yıla qaraganda o 320 milyon 373 qarata көбірек. Bu %15% təşkil etə. Slaydda biz görərəmiz, Urtaşa rayon körsətkisindən yuqarıqda hala bizning yeşil zonada Tiyəlik, Nigiz xo'jaligi, agrofirma aqtanish, sof xo'jaligi, boshaq xo'jaligi, toshqin xo'jaligi, agrofirma shishma xo'jaligi, ekonom xo'jaliklari. O shishma, Nurbayan, Urtaşa rayon ko'rsatkichlarida qoldi, ham qolganlar Urtaşa rayon ko'rsatkisidan azroq qolishganlar o'zingizni slaydda ko'ra olasiz. Umuman olganda bizning aqsha kirimi былтырга qaraganda kim aqsha kirituvchilar yo'q. Biz dinamika bizning o'sishda, endi kimdir %1, kimdir %38%. Her bir xo'jalik o'zine o'zi beya berib qarab o'tira oladi. Xo'jaliklar bo'yicha tirikchilik produksiya sotudan kirgan aqsha kirimini biz olsak, bu bizning 1 milyard 543 milyon 815 ming bo'ldi, %10 millionga ortiqroq, %8% Urtaşa rayon bo'yicha bizning unda turishlar yeşil qizil zonada xo'jaliklar var. Yeşiller, Nigiz, Boshaq, agrofirma shishma, shishma xo'jaligi, Nur, Nurbayan, Sof, agrofirma aqtanish xo'jaliklari bular bizning Urtaşa rayon ko'rsatkichidan yuqoriroq natijaga erishdilar. Olga, Toshqin, Ekonom, Enek, Noratli xo'jaliklari %3-%7% qattiq o'sish ko'rsata oldilar. Endi Tomiron Tomir xo'jaligi 20 milliondan ortiq tirikchilik produksiyadan aqsha o'tirolmadi. Tomirin 9 milliondan ortiq aqsha, Tomirning 11 milliondan aqsha ortiq xo'jalik kassasına kirelmedi. Allah o'zingizni saytda ko'ra olasiz. Oldag'isi 1-noyabrga xo'jaliklar bo'yicha bir sotutirlik aqsha kirimini tablitsada qarab ketdik. Urtaşa bizning rayonda 63.997 so'mga yetdi. Rayon ko'rsatkishidan yuqoriroq natijalarga erishdi. Enek xo'jaligi, agrofirma shishma xo'jaligi, shishma xo'jaligi, Nurbayan xo'jaligi, Boshaq, Nigiz xo'jaliklari. Chaqqina qolishib kelgan agrofirma aqtanish, Toshqin. Hem endi bizni gül burishtirgan qizil zonada Tomir xo'jaligida o'rnashdi, ham yer xo'jaligi da shunda o'rin oldi. Oldag'isi Şartlıklarlıkka 1-noyabrga Olga da biz şunda oturaylik. qizilda turib oldi. Ha? Olga bizning shart-sharoitga 49 mingdan ortiq. Ne? Anın ekonomiden saktan da mı yönetti başta? Ay, Lan. yıl başından süt satudan kirgan aqsha kirimini qarab ketsek, barligi bizning süt satudan 1 milyard 158 milyon aqsha kirdi. 120 milyon ortiqroq былтырга qaraganda %12% rost bilan boradi satuni. Ham endi bizning bunda eng ko'p ko'rsatkichga ega bo'lgan agrofirma shishma xo'jaligi 13 milyon aqshaga ko'proq kassasini to'ldirib 145% tashkil etdi. Nigiz xo'jaligi 140% bilan ikkinchi pog'onani oladi. Boshaq xo'jaligi %31%, Nur xo'jaligi %25%, shishma xo'jaligi %20%, agrofirma aqtanish %18%, Enek xo'jaligi %14%. Urtada bizning o'rnashtilar 10% ga o'sish olib, Olga xo'jaligi, Sof xo'jaligi, Noratli xo'jaligi 9% ga o'sish oldi, Ekonom xo'jaligi 6%, Toshqin bilan Nurbayan %2% ga o'sish oldi. Endi bunda aqsha olib o'tirilmadilar. 15 milliondan ortiq aqsha olib o'tirilmadilar. Tomir bilan Tom xo'jaliklari süt sotudan o'zingizni qizil zonada ko'rasizlar, slaydda ko'rinadi. Oldag'isi oy içinde süt sotudan kirgan aqsha kirimini qarab ketganda uzgan ayda biz %4 milyondan ortiq aqsha kirsak, süt sotup oktyabr ayında biz %10 milyon bo'ldi. Barligi 5 milyondan ortiq aqsha kirtirdik. Bunda da bizning oy içinde de turli xo'jalik turlicha ishladi. Etip ketilgan edi endi rayon boshlig'i tarafından sütni kilometrga o'rin yo'q deb mana bu tablitsada da bir oy içinde bir oy ishlanlikka da natija etib urib ketara kerak. Bunda da bizning qizillar var. Nurbayan xo'jaligi 165 ming ko'lamida aqsha olib o'tirilmadi. Oy içinde Ekonom xo'jaligi 316 ming, ham Olga xo'jaligi 601 ming ko'lamida aqsha olib o'tirilmadi. Olga xo'jaligini 601 ming aqsha oldirma bu büyük zor san deb aytasizlarmi? Qolganlar o'zingizni tablitsada ko'rasiz. Mesela Allah'ın o ay içinde koyayım. Evet. Oldag'isi yıl başından süt satudan kirgan aqshaga o'rtacha beyalar bilan qarab ketaylik. Bizning bunda liderlik pozitsiyasi agrofirma aqtanish 24 so'm 40 tiyindan sotib keladi.
agrofirma şişme hocalığı 23 somon tiyin, enek hocalığı 23 somon tiyin, şişme hocalığı 23-70 tiyinden satsa, boşak hocalığı 23-70 tiyinden. Kalganlar da özünüzün tabisinden görürsünüz. Nominamında da, satuda da, algak hocalığı bizden 22 somon tiyin gelgene çıkan, hocalık bergen son bilen bu analiz işlendi. Buna azaptan ikinci bağanağa küs salsağız, maylılık boyunca jürnist öйтәбіз. Buna işte kırık bizim olğanım, jürnisti de üstte uğraşkan hocalıklarının jürnistleri 3'te 8'den de kim tügül. Buna bunda jürnistiden cevap bilen de biz köpmeler bölümde akşanı yoğaltabız dedi öйтәсizgen. Ularga urun var bu tarzı yaparsak. Aldağısı. Yıl başından mügüzlü elektriklik içsi satıdan kirgen akşa kirimine kussalayıp, bu bizden 385 milyon 309 bin buldu. Былтырга qaraganda 1 milyonga köbürek, no anın içinde minuslu hocalıkları var bizden. Yeşillerini üstte özünüzünü kurasız, kim akşa yıl başından iç satıdan akşa alıp bitirilmedi. Yıl biterge vakit var, belki kuptarlar, no bugün günde nur hocalığı 572 min kulamında akşa alıp bitirilmedi. Былтыр agrofirma tanış 3 milyondan artık, tam hocalığı 2 milyon, naratlı hocalığı 2 milyon 300'den artık, enek hocalığı 12 milyon 995 min, şişme hocalığı, şişme agrofirması 3 milyon 100'den artık, tamir hocalığı 6 milyon 500'den artık. Ömumi qaraganda rayon boyunca aldığını kupmalar artık kılsa da mınav hocalıklar bizim pluslarını aşağı bitirirlerinde. Prosentka kilgende soňky baganada prosent kısa da var bizden. 100'den çak gana artık. Aldağısı. Mügüzlü elektrik ittisatı oktyabr ayında barlığı ustaşığa orduq 396 kilogram bilen gitken, 910 baş, 38 milyon okşa kırtkanbız biz. Beyesine kelgende o bizden %1 47 tenge körük ile. Barlık satılgan it sitnirde 3702 sitnir. Beylerge kelgende Range Rover tilde tablisi beyler bilen en kıybatlı itini çetiştirip sata bizden başak hocalığı 123'ünden, tam hocalığı 123'ünden, enek hocalığı 118'in başına, Nurbayan hocalığı 117, ekonom %9, şişme hocalığı %8, şiirlik hocalığı %6, agrofirma şişme hocalığı %7, algak hocalığı %1, taşkın hocalığı %1. Kalganlar 100 sumga da jete almadılar. Tablitsida özünüzünü göre alasız. Aldağısı. Tavarlılık. Barlığı 44 min ve 73 sitner it yetiştirildi. Satıldı bizden 39 min 151'i. 89% bizden tavarlılık bulup durar. Endi şiirlik bilen taşkın hocalığı alдағы yılda kalganga şoňa tavarlılığı artygyrak. Kalganlar özünüzünü tavarlılıkны tablitsida göre alasız. Yeşilde bizden Urtaşa rayon çetkişinden yugarıraklar. Enek hocalığı, saf hocalığı, agrofirma tanış hocalığı, Nurbayan hocalığı, tam hocalığı. Kalganlar bizden 86'dan oratlı, 86% tavarlılık, şişme hocalığı 86%, tavarlılık, boşak hocalığı 86%, nur hocalığı 84%, nigiz alga 83%, tavarlılık bilen ekonom hocalığı 81%, tamir hocalığı 77%, hamile agrofirma şişme 70% bilen tablitsida orun aldılar. Normatif mu? İtte. Primerimiz 90 da. 90. Boştan da var elinde var. Boştan artıysa anında bu olmakta var. Eğer de boştan girmediyse 100'den de artık bir değildi. Ski var. Noyu boştan bana para neye? Radyo uçuş benden polis falan var. Ayda paraya gitse çok iyi. Bayan iş gören kendi fotoğrafı. Para da serverleri özellik analiz yapsa. Tereye ediyorsun. Aldağısı. Hocalıklar boyunca hesaplangan hizmet hakkı barlığı 1908 kişi, alarga 516 milyon 578 maaşa hesaplandı. Ortaşa hizmet hakkı rayon boyunca 23.526'ga indi. Range Rover tilde tablitse Ortaşa rayon körsetkişinden yugarıraklar, Ortaşa rayon körsetkişinden çakkına kalışuşular. Hem indi prosent bilen 19. yıla qarada her bir hocalıkta da prosenti var, artlığı var. No, соглашениеге qarata yükseliş bizning oqsabroq kelar. Соглашениене to'la, unda соглашение biz o'tarmiz deymiz. Shulaydir bitmaydi. Соглашение o'tarmiz deymiz, kstati. Hizmet hakkı boyunca engilopиш Tuğanbizni. var, çalmak. O'sish tuğanbizni. Srednye respublikanskiydan keyin biz однозначно shulay.
Республиканский где-то 27-28 yakınayım. Biz onlarga Srednye Respublikanskidan keyin etmeliyiz, to'lamaliyız. 217 ming, 20 ming so'm, olg'a 22 ming, tomir 20 ming. Toshqin 24 ming, Boshaq 25 ming. Endi de porядкада сөйлешirə kerak 3%, 4% ne? Rüstüge boğun kında bu hizmet arasında rayonda vizam yok. Yıl ahırına halkı kim nasıl işlerle para bitiririz, bu dürüst bu. Ne kemalde nefisinde yok oyunda. Oşa bizden nelerden signallar var. Asturaysa tek. Asturaysa şu an kadar bugün biz arpatırası normal işini tutamayız bunun. Sığın bugün rayon boyunca bizden hizmet hakkı alıp hocalarında. Riyad hocalarında vahşi katastrofisi gibi etecek. Ana 32 ming çeşme davay. Nasıl yani? Ana galiba bizden lider ya. Çeşme 32 ming, bu 33 ming başladı burayı. Natakta nişa pratsın tanı at varış ki var. 26'da 8. 26'da var ama da. Ana 26'da 8 ana at varış ki. Ana bana karaganda cevap tutuyor ana 15'te 2 bölümüne yaparız. Ana para bitiririz davaydı. Bugün hizmet hakkı. Hizmet hakkı memnun olun inşallah sıvakta beklesin ki de tübemizin hizmet hakkı olacak. 1 noyabrga отчет негізінде район бойынша барысы 35.393 баш мөгізлі ірітірлік, %2%, 789 башқа артты. Сыйыр соның өзгерішсіз, атлар 902, 11 башқа кем, сарықлар 2470, 43 башқа артық. Ел башынан алынған мұзау саны 11255 баш, 339 башқа кем, 97%. Ай ішінде 962 баш, 115 башқа кем, 89%. Қалған 143 баш, 39 башқа артық, бәрен 960 баш, 50 башқа артық. Ел башынан сүт жетіштіру 57.722 тонна, %8%, ай ішінде 5528 тонна, %6%. Орташа бір сыйырға жыл башынан 5627, ай ішінде 539 килограмм. İç yetiştirici barısı 26.697 tonna, %2%, ay içinde 2550 tonna, 85%. Şunun içinden mügizler eritirliği 4691 tonna, %1%, ay içinde 472, 98%. Kış iti 21.965 tonna, %2%, ay içinde 2076 tonna, 82%. Satılған süt 52.446, %7%, tavarность 91%, iç yetiştirici 24.843, 97%, tavarность 93, kırıyız etinin tavarnosti 89. Tablica okuyuşuz. Hocalıklar boyunca qarasaq, 2019 yılının oktyabr ayı bilen çağıştırıp, mügizli eritirlik 444 başqa arttı, %1%. Küplep arttıruşçılar enek, başaq, tan, agrofirma aktanış, nigiz, agrofirma şişme, naratlı alğa. Saklavuşçılar Nurbayan, Nur, İkanun, kimitüşçiler Tamar, Şiyelik, Taşkın, Saf. Safның Deli Zulfatович aytib gitti, 63 baş Sverdlovskiy oblastdan qaytdı, но bu отчетқа kirimge kirmedi. Yıl başına qarata tirlik baş sаны 264 başqa arttı, %1%. Arttırışçılar nigiz, başaq, ənek, agrofirma şişme, tan şişme, agrofirma aktanış, İkanun, alğa, Nur. Kimitüşçiler Taşkın, Saf, Şiyelik. 8 ay içinde 99 başqa kim, 97%. Saklavuşçılar nigiz, başaq, İkanun, ənek, tan, agrofirma şişme, Saf, alğa. Üzgerişsiz Nurbayan, kimitüşçiler Naratlı, Tamar, Nur, agrofirma aktanış, Taşkın, Şiyelik. Келишүүнүн үтелишин карасак, бүгүнкү күндө район боюнча 98,8%, биздин үтедилер келишүүнү негиз %7%, катан %2, башак, агрофирма актаныш, агрофирма шишме
%1%, şişme 100%. Enek 99,95%. 99,95%. Kalganları ekranlardan görüne. 8. Yıl başından hocalıklar Beyanıp yeri. naratlık Bagajda başlarına zaten yönteliş. Doğru sigizeyna. Minus bakkalara. Naratlı 98, Nur 97, Taşkın İkanon 96, Tamar Algat Nurbayan 95, Saf 90, Şiyelik 85. Sahilde 37, Kızı 35 Nurbayan, Alva 80, Kama 98. Tövbe Yıl başından hocalıklar boyunca süt yetiştirүү barlığı 5898 tonna %6%. Uzgan yılga karata külemli süt arttırışçılar agrofirma Şişme, Nigiz, Başak, Şişme, agrofirma Aktanış, Nur. Hem 4%'dan 1%'ga kadar naratlı, Alga, Enek, İkanon, Taşkın, Tamır. Kemetüşçiler Nurbayan 99%, Saf 98, Tan 93. Kilişüge karata süt yetiştirүүнүн ötelişi. Bizim rayon boyunca 87% öteliş. Bugünkü günde agrofirma Şişme %8% bilen ötep çıktı. Üzerinin alıngan kilişini Nigiz %5 bilen. Kalganlar ekranda görüne. Oktyabr ayında hocalıklar boyunca süt yetiştirүү 51.437 sentner %7%, bir sıyırga 541 kilogram. Nigiz 773 kilogram, agrofirma Şişme 754, O Şişme 697, Enek 686, Başak 673. Kalganlar ekrandan görüne 400'ge de hiç almagan bizning ekonom 351, Saf 339, Alga 337. 8. Sütçülük firma müdürlerinin iş göstergisi oktyabr ayına günlük soğulgan süt, Nigizning Ayış firması 24,9, Tüke 24,6, Menler 24,3, Akkus 24,5, Etes 22,4, Elim 21,7, Jiyeş 21,5, Şalmanara 20,8, Yaڭa Kırmaş bilen 40 ayın tübe 20,6. Daqtalaşıp 19,1, Şigene 18,9, Puşi 17,7. Kalgan ekranlardan görüne rayon göstergisinden tüben. Yıl başına hocalıklar boyunca mügiz ve üretirlik iti barlığı 44.073 sentner 100%. Bizim arttırdılar Enek, Nigiz, Nur, agrofirma Şişme, Başak, Nurbayan, Şişme, Alga, Tam, İkanon, Naratlı. Kemetüşçiler Saf, Taşkın, agrofirma Aktanış, Şiyelik, Tamır. Şulay yok, kilişüge karata ötelişi. Bizim rayon boyunca öteliş bugünkü günge 10 ayga 83%. Ekranlarda görünen kimler nişik ötegenin. Bu işe nastarajılık ederiz. O kiliş oyunu. İyi. Bayağı, buyuruz. Zaten yöntemleşi it boyunca. İyi. Agrofirma Şişme 88, Nur Nigiz Başak 86, Şişme Nurbayan 84, İkanon Alga 83, Tan Naratlı 72, Saf 80, agrofirma Aktanış 78, Taşkın 77, Şiyelik 74, Tamır 70. Ay içinde 4.451 sentner yetiştirildi 99%. Enek, Nur, Nigiz, agrofirma Şişme, Alga, Nurbayan, İkanon, Şişme'den onlar uzgan жылга karaganda artık yetiştirdiler. Kemetüşçiler Saf, agrofirma Aktanış, Naratlı, Tamır, Başak, Taşkın, Şiyelik.
Ретирліктен тәуліклік үші 803 грамм. Узған елға қарағанда 16 граммға артығырақ. Үгізлерден 823, 185 граммға артық. Түшілерден 789, 4 граммға артық. Біздің килоға 900 граммнан артық өсіш берді әнек, Нұрбаян. 900 граммға яқын шиелік, агроферма шишме, Нұр, Там 700-ден артығырақ шишме, саф, алға, наратлы, агроферма ақтаныш. 700-ге де тулмаған тамыр, ташқын. Тамырның 662, ташқынның 645. Үгізлерден әйбет 3 килодан артықны алдылар әнек, Нұрбаян. 800-ден артық шиелік, агроферма шишме, Нұр, һәм о шишме. Түшілерден алдылар үсішні 947 әнек, 800-ден артығырақ Нұрбаян шиелік, 700-ден артық агроферма шишме, Нұр, о шишме, алға, һәм наратлы. Алынған үсіш ферма мүдірлері октябрь айына. Біздің килодан артық үсіш алды Күжеке фермасы, Әдес, Мірес, Усы, Яңа Қырмаш. 900 граммнан артық Қырқайын түбе, Пұшы, Жиеш, Айман. Қалғанлары экраннардан көріне. Кеметушілер біздің, кеметушілер түгіл 600 граммға да жетмеген Нұр Қуян фермасы, һәм Яңа Бағады фермасы 351 грамм. Түшілерден һәм үгізлерден 547 граммына әнек 940, агроферма шишме 908, шиеліктен 900-ден артығырақ шиелік, Нұрбаян, Нұр, шишме, саф, там, сафлар 700-ден көбірек саф, там, агроферма ақтаныш, алға. Біздің кем үсіш, тамыр, һәм ташқын. 12-18 айлық түшілер барысы 3170 баш, тәуліклік өсі 7 граммнада 785, үгізлерден 794. Экраннарда көріне. Көшігіз. Қаплату мүмкінлігі. Біздің шушылай өсіш алғанда қаплату мүмкінлігі башақ әнек 13 айда, агроферма шишме шиелік Нұрбаян 14, Нұр шишме 15, саф агроферма ақтаныш алға наратлы 16, таң негіз эконом 17, тамыр ташқын 20 ай. Кеметушілер. Ай ішінде алдық біз 962, 115 башқа кем, агроферма ақтаныш, таң, тамыр, ташқын негіз, саф, әнек, алға. Сыйыр бұзауы біз алдық 7858 баш, 405 башқа кем. Озған ел білен чағыштырғанда кеметушілер агроферма ақтаныш, Нұр, таң, тамыр, саф, агроферма шишме, ташқын, эконом. Ай ішінде біз алдық 669 сыйыр бұзауы, 60 башқа кем, кеметушілер башақ, әнек, ақтаныш, ташқын. Жыл башынан тона бұзауы алу, біз 293 баш тона бұзауы алдық, ұзған жыл білен чағыштырғанда 55 башқа кем, кеметушілер таң, тамыр, агроферма ақтаныш, саф, негіз. Башынан 293 Ай ішінде еттім. Жыл башынан 3365 баш алдық, 34 башқа артық, кеметушілер тамыр, саф, ташқын, таң, негіз, агроферма ақтаныш. 2 таблица ішләдім. Ингілін алпыш біздің бітінде ол бірінші показатель болып тұра, 100 башқа бұзау алу. Бұларға тиіш бітінде ол 85% норма. Бүгінгі күнде район бойынша біздің үтеліш 67, үтерге тиіш енді біз 70% кем болмасқа. Бұл 10 айға кімлер неше кішілерді экранда көріне. Міне
әйтеп китәсем килә, тамыр, әнәк, таң, башак, саф, булар безнең бүгенге көндә бик бәләкәй показательдә торалар. Например, саф 47 бу бит инде норматив белән үти алмый. Бүгенге көндә норматив белән Bu үтәл. tana buzaları kırmayışı var mı? Әйе. Çista sıyırlar. Чисто сыйырына. Değer ya. Икенчесе, ес сыйырга тана бузауы кертү, айырым эшләдем мин таблицаларын. Менә безнең монда экранда күренә инде район буенча безнең 31% кына. Алынган бузау безнең 3365, бу Normatif 25 değil mi? Ha? Normatif 25 değil mi? Tana kırtı o işe. 35. 35 oldu. 35. Ну баштан, баштан әйтәдер 25, аны соңгы җылларда үзгәрттеләр 35-ке. 35 var abimizde. Әйе. Соңгы җыллардан үзгәрттеләр. Средний bizden 30 var değil mi? Безнең район буенча 31. Менә минем әйтәсем килә, бүгенге көндә Иканның 25, Тамырның 23, Таңның 23, Нурбаяның 21, Ташкынның 21, Шиялектәге ярар 19 дип әйтмәсәк тә була инде. Менә монда еще шушы проценттан сатып алынган таналарны да киметсәк, бу безнең тагында төшеп китә бит инде. Безнең, например, кайткан тирлек бар бит инде, алар әле монда, аларны да киметсәк, ким була. Değer ya. Һәм тагын таблица эшләдек бит инде, килешүгә карата бозау алуның үтәлеше 10 айга. Бүгенге тингә 10 айга 79% безнең үтәлгән. Кемнәрнең ничек үтәлгәне экранда күренә. 79% 2700 var. Değil mi? Tana muhtarası. 2007. Һәм мин санап хуҗалыклардан ожидаемый приплотны ноябрь-декабрьне алып эшләдем. Безнең 626 башка үти алмаска була инде. Безнең менә, например, алга үти, нигез үти арттырып, әнәк үти, башак үти, шишмә, Нурбаян, агрофирма Шишмә, Иканом. Булар үти. Менә монда таң 214 башка, агрофирма Актаныш 162 башка, Саф 126 башка, Тамыр 112 башка, Ташкын 42, Наратлы 39, Нур 22, Шиялек 20. Буларның ожидаемый приплотны үзләреннән сорап алып бу таблица эшләнде. Безнең октябрь айы республика буенча ветеринариядан кичи грипп белән күрсәтә үтте. Мин шәбат әйткән инде, Буа районында, Дрожанов районында, Муслим районында, Зеленодольский районында менә соңгы айларына күп үлемнәр булып китте кичи грипп буенча. Шуңа күрә хәзер погодалар әйбәтләнде. Теләгән кешеләргә козларны суя башласалар да була, частный секторда. Булай общественныйлар инде күп кушлар тоткан хозяйстволар, алар уже суя башладылар. Ильчарына кушларны көн сайын суеп баралар. Шуңа күрә просьба булай инде тәкъдим ителгән күп кенә частный секторга да үзләренең козларын суя башласыннар. Тем аларга киче грипп килеп чыгарга. Мин әйткәнчә, теге выступлениеларда киче грипп суыктан гына куркмый ул. Поэтому менә бу күлләрдә булган зараза ул таки торачак. Шуңа күрә суык килде дип, козларны күлләргә чыгарга була дигән бу нәрсә юган ди. Шунлыктан тиз арада лучше козларны суярга. Токларны, козларны менә тотмаска. Монысы беренчесе. Так, 24 формага килгәндә, безнең октябрь айында 962 баш үлчәм алынды. Бүтән әйбәт алулар Актаныш, агрофирма Актаныш 107, o Таң 49, o Нур 48, o Нигез 48, o Тамыр 65, o Әнәк 104, o Алга 60 var. Нәрсә бұл нәрсә? Үлчәм алу. Үлем? Үлчәм алу буенча әйбәт сөйләр. Ölçüm alanımızı analizada mı misin? Ölüm boyunca. Үлем буенча безнең күбиттиреп үлем булды Актаныш агрофирмасында 21 бар. Нәрсәндә безнең? Анда чип килеп чыккан инде, алар аны вроде разобрались. Бүгенге көндә профессорлар да эшләнде, но
Bu oktyabr ayında buldu indi o. Soňra wagtda birliği keli var. Şoňa göre mine bu täkdim bütün jitekçilerge ne только bu хозяйствога ülüm bolgan çakta обязательно laboratoriyaga jiberip ülümniň причинасы табыра керек. Потому что bir baş başlananlar, iki baş başlanar. Agerde virus bolsa, agerde bakteriya bolsa, аны buлагына көрүп болмойт энди. Просто так. Нәрсе болса, нени диýär burada? Agölüne kadar gitip bolmay. Anda Вишинусындан kübetsinde bolgan pişende şolar koyulganda, şoň bile tip atравление келип чыккан деген. Ularla bir arasın cevabı da olur değil mi? Hazırlanarak şey oluyorsun diye. Nurda nerse? Nurda da çir bolap aldı. Alar hazır bölümkünde çiri öttü. Anda tutaldı. Bilimler yok bölümkünde. Nur Tanışta var mı ama? Aktanışta birli ikili var. Mesela bölümkünde gene bir zor var idi. Anın skriçensini jasadılar. Bizning spesialistler de şunda vardı. Analizlerini alıp laboratoriyaga jiberdik. Kazanga. Qaysi bir misin ama? Yine hatta şunu qaysi bir misin da? Çiğnekte. Şöyle de. Dälşi. Dälşi bizning ötken bir yıl alganda endi yıl başından 11.255 baş ölçüm alınaydı. Şonun 643'si ölümge gitti. Kübesi agrafer maktanışta %61 baş oldu. O negizde 50 baş, o safta 37 baş, o nurda 40 baş, o başakta 61 baş. Kalanları jigitliklerini öğrenildi. Procentka kelgende endi mine çeýerlikniki 11.7%. Ölümge gitti. O negizniki 9.8, o safniki 9.5%. Gitti. O agrafer maktanışniki 9.1. Потому что başsanlar alanı köp. O nurniki 8.7. Rayon boýunça 5.7. Kalan хозяйстволар özlerinikin slaydda mine köreşet. Дальше динамика сохранности. Bu ötken yıl bilen çalıştırganda, ötken yıl rayон boýunça 6.9 idi. Bu ýylgysy 5.7. Положительный динамика 1.2-ge. Tiýerlikde 11.7. Teşkilite 20-nji ýylda, 19-njy ýylda 5% bolgan. 8.7 nurnyky 20-nji ýylda, 6.2 nurnyky 19-njy ýylda. Kalan цифрларны көрес, каждое хозяйство өзүнүкүн карап анализ жасарга болду. Дальше сравнение сохранности с прошлым годом за октябрь на 1 ноября. Бул 19-njy ýylga çagıştırganda октябрь ayında 30-njy ýylda 70 baş ölüm bolgan, bizning 20-njy ýylda 91 baş. Отрицательный динамика 21 başka artygarak ölüm bizning октябрь ayında. Nur, Doğan, Henler, Tiýerlik, Taşkın, Sanır'da var. Bizden. yıl başının 20 kırılan aktanışa görüyoruz oturanı. da yıl başından alganda 19-njy ýylda 797 bolgan октябрь с нарастающим şunda 20-njy ýylda 645 динамика положительный, %54 başka kimire yıl başından aktanaganda. Дальше барганда мен тагы bir таблица алгайным, осы республиканский таблицадан алынган. Биздин кимдер кайсы хозяйстволар отрицательный жактан көрүнө республикада. Buna almaz ilerleyeyim. Bunlar bana to'g'ri sözün şu показатель travma 255 baş. Ölçüm alıngan, şuna 640 size yıl başından ölgen. Bizden işleri çalışa biteyim. Da. Tabii. Дальше bizden выпраковка var. Выпраковкаdan karasak endi bizden октябрь ayında 207 baş выпраковкага gitti. Aylap alsak, avgust ayında 270 idi. Sentyabrda 160 baş idi. Октябрда 207 baş teşkil etti. Yine выпраковка küp jiberipçiler o Çeşme, o Başak, Agroferma Aktanış, o Tamır, o Naratlı, o Nur, Agroferma Enek, o Sağ.
kalganlarında bölünüyor. Bunun kübüsü indi buna çiğler bilen siyasında, kübüsü likoz bilen siyasında bu nemerseler. Bulayına, boşlayına, Prakovka gitmeyi. Sındı vakitte men indi buna üzümüzün vraçlarga da ettim. Prakov piyasaya vakitte, mallarını satkan vakitte da bizden ветстанциядан ветеринарный врач барып барырга тиеш. Чтобы именно Muhimman o'zgartira boshladi. причинасы шундай болсын. Yıl başından мәкәмнең шуны куяр барышы дигән, 3% турында Праковка, норматив буенча күпме булырга тиеш дигән. Аны ясап бирәләр менә шу. Икенче дә. Аңа барак кына нәтиҗәсе булмай. Синең өчен яңа барак кына ел башыннан 3% чакымның айлыклар. Средний bir ayga мәкәмнең Праковка туры килә. Шуны әйткән имешләр. Хорошо. Kimler dezenfeksiyonu içinde saganlar, kimlerde nindi ölüm sunganlar. Менә kimlerde nöller tura, например, o safnıkı, ölümü 37 var şu tozucu. Agar firma tanışnıkı, anında yasap da var, no, var bir ölümleri var. O tanlıkı, менә 38, tan 17 процент кагана барлыгы ясалган дезинфекциясы. Bu nurda менә çiğ kelip çıktı, dezenfeksiya yıl başından bir tarafında da yasalmagan. Şuna göre ulaşırga gerek. Dezenfeksiya sötki o faydalı нәрсе, аны ясамай калган чиракта bizde обязательно дәрәҗәдә нинди булса да чиğ келip чыгара. Вирусларны, бактерияларны беркемдә күренмәгән, беркемдә менә бу бәләкәй ранецевый не белән генә без дезинфекция үткәрәбез дигән балалар, но алар гына дөрес түгел. Җиренә җиткезеп, работниклар барыбер 20 литрлы су белән генә дезинфекция фирмада ясап үткәрәләр. Şuna göre bizde нормальный духны чакыртып, полностью сеңдетеп дезинфекция үткәргә кирәк. Хотя бы елга 1-2 мәртәбә яз кез. Дальше барганда соматические клеткаларга следующий сайт. Безнең монда август, сентябрь, октябрь айларын күрсәтеп баралар. Мен монда менә о башакныкын әйтеп китәр идем. Менә август айында 1,5 миллионлык соматический клеткалар бар иде. Сентябрь ayında 570 күрсәтә. Менә хәзер октябрь ayında 292. Менә бу нәрсә килде яңа ветеринарный врач, дөрес иттереп куллана башлады лекарственный препаратларны, дөрес иттереп организовать итте фирмадагы содержание животных, и шуңа күрә менә шушындый результатлар килеп чыкты. Калган хозяйстволарга да менә алар сөйләшеп барырга кирәк. Без ветеринарный врачларны бергә җыйган идек. Без үзебездә совещание үткәргән вакытта менә бу отчетлар җыйганда нинди препаратлар белән кулланганнар барысына да әйтеп җибәрдек. Шушы препаратларны алып, кулланып, җиренә җиткезеп эшләсәләр, ветеринарный врачлар менә бу астагы булган 754-тән арткан 1,480 хакык булган соматический клеткаларны барсын да аларны юйтып була. Бу менә качество молокага как раз влияет, качество молокадан стоимость молокага килеп чыга. Шуңа күрә бу эш белән шөгыльләнергә кирәк. Мастиклы булган сырлар, алар икенче елга да соответственно сөтне ким бирәләр. Или вообще бу проковка китеп баралар. Поэтому булар белән лечение белән шөгыльләнергә кирәк. Следующий слайд. Исследование молодняка крыс на париду. Mesela zaman 982 başına исследовали. Şunun 406 başında likoz табылды. 40% teşkilde. Bunun kütlesiler indi. Bundan ile naratlı. 338 başını исследовали. 21'sinde барлыкка килде. Алганыкы 140'ның нектикте көрсәтәләр. Исследованиега алып килгән беренчесе по голове, икенчесе строка алып килгән исследованиега баш саны. Икенчесендә менә күпме булган табылган ниләр. Лейкозлы маллар наратлыда 38 баш барлыгы бар. Шуның 21-ндән генә исследование үткәрелгән, шуның 6 башында табылган лейкоз. O alganın 740 baş молоднягы бар, 6 başında гына исследование үткәрелгән, шуның 2 başında 2%-ында лейкоз табылган. Шуңа күрә
Нейтральный резонансы. Следующий слайд, koyarız. Bu şu slide. Ha yok, bütün slide dedi. Kaldı bir slide gerek. Процент исследований резонансы. Мына 338 необходимый исследовать болғанлары. Шуның 21 исәпләгәнсез. Ул составляет 6%. Да. А син әйтәсең 6%-анда лейкозда дейсең. Дөрес түгел бит? Да, уступили ошибся. Нәрсәсе бит анда? Следующий слайд. Динамика инфицированности КРС, лейкоз по риду во втором квартале. Менә монда астагы ниләрдә буш клеткалар бар, бу хозяйстволар пока не исследованы на лейкоз. Булар беренче полугодиядә тикшерелгән, икенче полугодиядә тикшерелгән и динамикасы. Беренче полугодиядә низ хозяйствосында инфицированный булган 10%, хәзер бүгенге көндә 15%, 5%-ка рост биреп бара. Молодняк арасында. Ул башакта 16% булган, бүгенге көндә 21% тәшкил итә. Молодняк арасында 5%-ка арткан. Нурваянда 25% булган беренче кварталда, икенче кварталда тикшергәч 34% тәшкил иткән. Шуңа динамикасы 9%. Ул сафта 14% булган беренче полугодиядә, икенче полугодиядә 27% тәшкил иткән. Шуңа динамикасы 13%. Менә астагы калган хозяйстволар пока исследованиеларны үткәрмәгән икенче полугодиядә. Следующий слайд. Исследование коров на лейкоз во втором квартале КФХ-ларда. Бу частный секторларда, аларда именно по итогам поголовья 501 баш. Исследование икенче полугодиядә 549. Почему 501 баш? Бу теге ел башына алынган цифра. 549 баш бу фактически күпме мал булган, шуннан лейкозга алынган. Из них положительно среагировали 277 баш или 9%. Так то отчетами 5% икенче полугодиядә 232 баш положительно 90%. Бу шул агыйдел белән генә связано, алар үзләренең малларын шунда саткалыйларны иткәлиләр, видимо шуңа да артып бара. Уразайда 7 баш булган, из них 5 положительно, 71%. Кировта 17 баштан 12 башы положительно, 71%. Новая Алинда 27 баштан 19 положительно. Дальше анализ рациона за октябрь. Менә бу рационга килгәндә инде күбесе менә бу сәнгә яшел клетка бар бит, шунысына игътибар итәргә тәкъдим итәм. Буларның менә ике протеин белән энергия дигән ике столбик бар. Менә шушы столбиклар должен быть минимальный расхождение. Менә бер дигән бит, ул ташкынныкы менә почти идеальный дисәк тә була рацион төзелгән. Бу рационны хозяйстводан алдык, кемнәр безгә азыкларын анализга китерделәр, шушы анализлар нигезендә төзелгән рацион бу. Калганнарыныкы менә бу агрофирма Чишмәнеке әйбәт, дисәк була агрофирма Актанышныкы әйбәт була, калганнарыкы күп. Шуңа күрә рационны дөрес итеп төзергә кирәк. Бездә специализированный программа килсеннәр төзеп бирәбез. Потому что менә бу показательләр хәзер бик катлаулылар. Элекке вакытта бер кормовой единицага сравнивать итеп баралар иде. Бер кормовой единица бер кило сулы дип. Шул вакытта бик катлаулы түгел рацион төзү. Хәзер күп матдәне искә алып рацион төзергә кирәк. Бу рацион төзү кагазда бер төрле, икенчесеннән дәрес требаны мешалка смешивать кирәк, икенчесе нормасына китереп малларга барып җиткезергә кирәк. Кормовой столда булырга тиеш, менә именно шуның хәтлек рацион нигезендә каралган матдәләр. Барган ярышта бер шартлы тизлеккә узган ел буенча чыгарган иң күп акча кертеп көтеп, өзләре төзеп баштан узган елга карап тәкъдим бер сыйырда сүт сатып арттырып бер баш өзләре төзеп узган ел белән чагыштырганда күп итештереп, ярышлардан атырып китереп урыннар бирергә, муниципаль район башлыгы фондыннан акчалата бүлекләргә. Беренче урын агрофирма Шишмә хуҗалыгына бирелә. Муниципаль район башлыгы фондыннан 30 мең күләмендә премия белән бүлекләргә. İkinci urun agrofirma хуҗалыгына биргән, муниципаль район башлыгы фондыннан 25 мең сум күләмендә премия белән бүлекләргә.
Akşası olmasa gelmeyelim. Yok, şekkine tıkıp sınakça. Hocalıklarını korona başlıyor. Nurbayan Hocalı'ndan Uşan'da gününe ikinci haftalar falan gittiken. İkinci haftalar Nurbayan Hocalı'ndan başlıyor. Zakirine bakırına her Hocalı'nı yerip çıkarız. Hocalı yeterçileri kalk bir yıl işlegen işlerimizde özgünün kollegalarımız aldığında açık buyruğa iş bulasın. Elbette tırlıkçılık, ilginçlik, texnika, mexanizatsiya meseleleri para yaşayapız. Yama teknologiyalar, yama tüzülüşler. Kayıs nerse ko'rsatarga tilaysiz. Programmani o'zingiz hazırlaysiz, aybat etib. Mana ko'ra kunlar aybat, zorlanliq tug'il, tillashlikda rahat etib, aybatda balanslab, ratsion tuzib, bu süt olatirgan vaqt deb aytadi. Shunga ko'ra kelganingiz uchun rahmat. Yetarga bo'ladi.